Sorry, I'm nom now ye. Ya neking den thai. Ngai down da de Cubase 10.5 pe install glow le ta san dan na kure. De go studio so we lang ai mi re ngai. Okay ya ngai folder lang ai mi pe glow na. Ne folder go de ba bang dan na. Bang da sang ja ngai download da Cubase 10.5 ko nang go tu ma sa. Ya ne ko ngai sang sa. Okay. Ne pe ngai right click ti pe. Ti mo sang ja ne ko pau crop a sang ja. Ya ne extract here nga pe ti pe. De go zip kit to ne pe run ne ka re ngai. Then password ko 1 2 3 si jo dam jo de pe edit de se okay nga edit de se de zip run do nga re nga de khu shi de sa phring na re se okay ya zip run de se zip run ne folder ko de re nga ya okay ne folder pe yem for shi ya anthena virus sat de so we ni yong pat da ga ya ngai na virus sat de so we ko ne ko re nga ne ko asai ya mu do de manage setting ko work thok da na ne ko ai ni de phot da ni yong khan pat na nom na ni mu na re yes nga phe ngai ti pe pok khat ba ja oi ne ko ma pat ko se rem jo mai bru se ya ne phe phot se left click lo khon lang the ya mu do ne phe klang ba left click lo khon lang the phot se phot se jang ya mu do ya ngai ko de Cubase 10.5 pe install lo na rem jo ne 10.5 pe le ta left click lo khon lang the phot klang ba left click lo khon lang the phot ya ngai de setup nga ko select lang mi jo right click ti pe ti mu se jang de run as nga ya de the run da na left click lang mi ti de sa ne ko mo nang ni mu na re yes nga phe ti de sa anyang ne khu wa mu sa na ku wa mu sa nga an ni ne ko number la ngai la khom so mli nga na mu do ne number la ngai phe wa thok da na number la ngai bung li glo sa ya de test bar tha ne ko next nga phe tip na ne ko wa an ni I accept nga phe ya na zon wa thok jo ra khu re da ku ngo sa nga next nga phe bai tip na next nga phe bai tip na ne ko install nga phe bai tip na okay ya ne ko finish nga phe tip na ya or number 1 nga phe install glong se number 2 phe ko an ni slide ko number 3 phe sa na number 3 ko thok da sai okay ne ko an ni ko ne ko ma plan ni na the next phe bai tip na okay naku finish nkra ding sa an ni ko la ga ya finish kra sa nga jang ya de mu do de man chip phe phyo ko ga da ku re sa nga jang de finish nga phe tip ga da ku ngo sa nga jang an ni number la ngai install glong sa number la khong an the phang glo ra number som phe glong sa de number li re nga Cubase 10.5 install nga phe back thok dat ga ya ne ko next nga phe bai tip ga okay ya ne ko imo installation complete nga da khu bin jang an the glo ong dang se ka re ne finish phe tip des na ya ne phe ma pat ko se ne ni ma pat ko se ya ne phe ma phet ko se okay ya install the phe you ga ya okay ne phe left click lo khon lang the phot da na Loan da sai ye phie phie kou song la de ya a long ko pai sat ye de ming ga lwe lo kou long ba be ya ko me chin like ba de a dunia yin zan a song da like ba de nin da ne do me nai ma ba chin bom chin nai yo da ne ma chi
သွားမဟုတ်တာတွေသူပဲလုပ်ပြီးမင်းလည်းနေနေအသေးလားငါမရှိတဲ့ရှင်းတာတွေရဲ့ base ကားတွေနားမကြောင်လေကြောက်မှာတော့သူမချိန်ကကိုခေါ်တာကြားအောင်စေသူပြောတာစားလိုက်ဆိုရင်မျက်စိမိတ်လို့နားထောင်တယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းမွေးလိုက်တော့တယ်သူတွန်းနေတာချားကောင်နဲ့ပေးဆက်လို့ချစ်တယ်ငါကသူ့လုံးသားရဲ့ဘေးတစ်ဖက်မှာလျှို့ဝပြေးထွက်လို့ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်တိုင်းတွေးကပါလေနေတဲ့ချစ်တယ်အဲစားကငါပဲတကယ်ပဲဆုံးတတ်တယ်နေပြုံးပဲဆိုရင်မျက်ရည်ချလဲပြုံးရတဲ့အဲဘာစူးစမ်းနေပြီဒီတဲ့နေအနားမှာနေဖို့အတွက်လက်ဆက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကနေအတွက်တော့ဖြေလို့တော့ခဲ့ကောင်းတဲ့ညရအားလုံးမေးလို့နေကကြောင်းလဲကတော့တိလိုက်ရတယ်ငါကနေအတွက်တော့ကြောင်းမေးပါလားညောင်းထဲမှာထားလဲရတယ်ငါတဲ့နှလုံးကိုပေးဆက်ပြီးချစ်ရအောင်ပဲလိုအပ်ရင်နေရတုံးလို့တဲ့ဇာနေမှပြည်လေရင်းချောင်းဆောင်လို့ကြာကြီးချစ်ချင်တာမေးတာခုတာပေးမယ်ဆိုရင်ရင်ထဲမှာနာကြီးဖြစ်ချင်တာမင်းတို့တတိယလို့